sithe nje asinqamula amazwi ke sihamba hambe sijikajike la singena igodi sifuna nje abelaphi sikwazi ukuthi sibalethe la kuwena ukwazi ukuxoxa nabo nawe uthola ulwazi ukwazi nokubona ukuthi ungasizakala ngayiphi indlela ngoba siyazi nje sohamba abalaphi nabathandaza abaningi ufuna usizo awalitholi kodwa ke kukhona ongakabahambi kulabo sobahambile abaningi dokotela kunjani mfowethu niyaphila bhuti hayi siyaphila siphethe ke la inkunzimalanga dokotela lapha wambiza ngoSomaHhashi kodwa ke asenze nje uma sibheka ubaba lapho umkhulu SomaHhashi umkhulu SomaHhashi umgogo SomaHhashi hayi umkhulu SomaHhashi lo wayibiza ngomkhulu SomaHhashi ngoba phela abanye kunogogo ugogo bani wena wabe umkhulu ake siqalelana ke mfowethu angithi njengokuthi kunomuntu othi ngingenwa amakhehla kunomuntu othi ngingene izalukwazi namhlanje ukhuluma nomkhulu SomaHhashi lo mkhulu lo ngangudokotela uSomaHhashi kodwa abantu ngokuhamba kwesikhathi bengihlonipha behlonipha abantu ngoba mhlawumbe uyabona ukuthi ngokweminyaka kusiyindoda ekhule kakhulu kodwa ngokuthi abantu mebengihlonipha mebefike kumina bengalisebenzisi leli kadokotela bese bethi hayi ukhona umkhulu kwagcina sekuthiwa hayi umkhulu SomaHhashi kodwa ngokwenhlonipho kuhlonishwa labantu abangiphethe hayi ngoba mina ngiyikhehla kodwa kuhlonishwa abantu abangiphethe lamakhehla so uqale nini lo msebenzi wokulapha lona yabona masikhuluma ngawo nje simi ingakhi mina kuwenza mfowethu ngikhulela kuona lo msebenzi ake ngichaze kanje mangithi ngikhulela kuona abanye ngiwasemsinga indawo la engiphuma khona sisuka eMtubatuba kukhona ubaba abanye abamaziyo kade kuthiwa uSomaHhashi kodwa ubonga ubani sibongo kubaba ozala mina ngikhule ekhaya lapho okwenzwa khona kusetshenzwa khona ngabantu ngilokhu nginobaba esebenza ngikhona ngikasho ukuthi bengifana nomuntu ongathi uhlaka zonke izinto mazenzeka nje ngenzeka zikhona kwasho ukuthi noma kade ngisakwenza ngokobungane na ukuthi siyaqhubeka siyaphambili kwase kufika isikhathi lokuthi ngehlelwa isithunywa sokukhuleka ngoba okunye ozokulandela ungathola nokuzwa mhlambe kwabanye mebengibiza kuthiwa umthandazi kwehla isithunywa sokukhuleka sehla sisenkonzweni kwaqala lapho sehla nini ke isithunywa sengineminyakana ngoba lokhu kuqala 2015 kuqala ngehlelwa umoya sengiqala sengisebenza ngilokhu ngikhona endimeni yobunyanga nginobaba kodwa kungemina kodwa ngigaya ngenza konke imithi mangehlelwa lesithunywa sokukhuleka lapho ke sengiqala khona nami sengisiza abantu ngiqala ngisiza abantu ngihamba nabanye naye ubaba bangena endumbeni siyahlola senza konke ngikhona kwaya ngokuya ke njengoba usungibona sengilana manje futhi iminyaka nje ufile singathi uqale 2015 yes ukwenza lo msebenzi ukuze ukusebenza on your own suyimele wena uphuma phasi kwababa yini iqale nini ngicabanga ukuthi u2016 ngoba ubaba udlule makuya lapha ku2015 mayophela mayidlule emhlabeni sengiseleke manje ngiqhubeka while vele bese ngumuntu mina kade ngisengimshiye ekhaya ngibuye ngizosebenzela ngapha eGoli bese ngiqalile nakhona 2015 kodwa bengumuntu ohambayo ngisebenzele la eGoli ngiphinde ngibuyele ekhaya kodwa makuqala ukuthi 2016 bese ngiqala manje sengimele ngqo ngingasasebenzi namuntu sengiyimele ngisebenza nje ukuyisebenza mina so la kuhloleni uyahlola noma ushaya emshasho uyabona mfowethu ngikuchaze nje kahle ngiyahlola mina ngomthandaza angithi kuke umunye wethu ufuna ukuhlukanisela ukuthi uhlola ngani khona uthi uhlola ngamatha ushaya amathambo khona uthi uhlola ngebhodlela thina labe sithi sihlola ngebhodlela ukuhlola ngiyahlola nomhlahlo futhi siyawushaya uma nje ufisa ukuthi no senizile lana nizofuna ukuxoxa indaba sixoxe singayilina le singene la enze ngakho siyakwenza futhi nakho lokho ingakho ngisho ukuthi umuntu usuke emukelekile kangubani mayifikile khona eze ngosizo noma ezofuna ukuthi athole into esiyamtholela ngoba ngeke ngithi mfowethu uma sixoxa indaba kakhulu indaba yokuhlola abaningi mhlawumbe ukuhlola bazi ukuthi mfowethu mawufikile okubalekile ukuthi unuka umuntu okubalekile ukuthi uthi ubani okuthakathayo ngeke ngithi mina abantu abaningi asebekafe ngathi yazokubalekile makuhlolwa thola umsuka wenkinga ukuthi kwenzeka leni usithola isixazululo noma uthola ukuthi kuzolungiseka kanjani okusho ukuthi into ebalekile isiqalo sento ukuthi yini into edale lokho ngoba kungenzeka mfuthu uphethwe izinyawo ke sibekuse ngeinyawo kodwa kunento eyisiqalo sokuthi uzuphathwe izinyawo ungathola umunye uthola uzothi umbhulele
kungenzeka ukuthi kuze usufakela umbhulelo kubangwani kanti yingakho ngithi kufanele uqala ubamba isiqalo bese usuyobamba isiphethe la sesikhuluma khona ukuthi ngilapheka kanjani ingabe ngizolapheka ni la ekhaya ngoba akudingi ukuthi umuntu kunokwenzeka ukuthi uyamhlolela umuntu uthola ukuthi lo muntu ngeke asizakale lana mhlambe kumele ayosizakala kwenye indawo kodwa uthola ukuthi wena ngokuthi useqinisweni nasekuhloleni bese umtshela umuntu ukuthi no la ngeke usizakala noma la ukuzona usizakala awukuhambiye enkonzweni ethize awukuye esontweni elithize noma ukuye kuphi sesiyangani ngokukamoya kukhona izinto mfowethu okufanele sizazi ukuthi kunokwenzeka ukuthi unenkinga kodwa isolution yakho akusumuthi akusona iswasho mhlawumbe isolution yakho ukuthi uyoxolelana nomfowenu yingakho sithi ukuhlola kubaluleke kakhulu ukuthi uthole indlela eyaphambili so la kuhlole nje usuchazile nje awubhoostanga wena ngoba ngiyakuzwa impela ukuthi awuhlola ushaye nemshahlo wenze awuzange uyobhoosta phela abantu babooster ebooster ubooster ke babooster ngamajaji abantu babooster ngezizwe kunjalo so wena awubhoostanga uhlola ngengilosi yokwehlelwa kuphela ngicabanga ukuthi ungizwile ngathi ngehlelwa into eyokuqala nje kakhulu ngehlelo mfowethu yehle ngimncane lento kodwa nje ngizokutshela iqiniso elimsulwa into mina engisizayo amanzi mfowethu ngiyahamba amanzi mina ngiyayihamba impopho kunezinto ke sike sithi thina sifutha ngazo ongewona amajaji ngeke nithi mina hayi othatha umcako omhlophe uthatha ubisi ukufuthe ngazo lezo zinto umuntu kamoya kuyakwenza lokhu ukuthi uhlale ukhuthazekile hayi ngoba kukhona into mina nginazi ukuthi mhlambe khona izilwanyana enginazo ngiyazi abanye mhlambe ukuthi uthole sele ngisinyoke engaka mhlambe iyona hlola ngayo cha mina ungixolele anginakho lokho engisebenza ngako no anginaso isigujana nje ngisebenza ngiqonde engqomeni ngikaya umuthi ngisebenzisa iwasho umuntu asinde sigeza umsamo izinto zakho ezicaca ngoba abaningi senajaha ukuthi mfowethu usheshe uthola into ezothi isheshe athi hayi nginento ekhulumayo ubuka nje kunjena ngeke ngathi ngikhuluma komunye umsakazo ngathi yazi ukuthi umsakazo wami ngitshela omunye umsakazo ngithi inkingi iyodwa abantu bakithi babuyile esintwini abantu bakithi babuyele enyangeni kakhulu abantu abalahlekile manje izona inyanga eqaleni ubuthola ukuthi inyanga ikhona abantu hayi basathethwa abaye enyangeni kodwa manje abantu bayaye enyangeni sekuphele ezona inyanga ke seyilahlekile nansi inkinga enkulu ngifuna sivale ngokuthi njengoba usuchazile la ekuhloleni kwabantu abantu abaningi kunabantu ababa ungenzeka manje usedebheni ngenzeka nje manje umuntu osibukela overseas somewhere ekuteni la ngeke akwazi ukufinyelela khona kuwe yebo kunokuhlola uhlole sendumbeni ingakho sekunabantu abaphinde behlole futhi over the phone online kunjalo so wena uyahlola online uyahlola endumbeni kuphela noma uhlola noma bikuphi abanye bazokhumbula ukuthi bake bangilalela emsakazweni ngihlolela abantu ngakho ke impendulo yami la ekuthenini mfowethu umuntu overseas nginabantu abangifonelayo bephesheya befone nje sihlole singasebenzisa ivideo call singakhuluma ngokucinga angithi mina ukhumbula ukuthi ngumuntu kamoya ngisebenza ngokwezwi immediately sikhuluma ngokwezwi kuconnecta ngoba mina ngisebenza ngezwi angisebenzi ngokuthi fanele ngize ngikubona kodwa ngokwezwi lakho seniyaconnecta nawe ukuthi sesiyakwazi ukuhlolela injalo besibheka la ukuhlola nje indaba yokuhlola uzwileke nje ubheka le video le uma uthi unesidingo sokuhlola noma impilo yakho uyayibona ihambi kahle ufuna umuntu ozobonisa uyazi ke kufanele uye kude uthintene la udokotela Mkhulu SomaHhashi bekwathi ekuhlolela noma lapho overseas kanti ucingo uhlola ngoWhatsApp overseas ne WhatsApp basebenzisa wona kakhulu ngoba awudli siyabonga kakhulu ke ungakhohlwa ukusubscribe kuyona ke channel yakhe Mkhulu SomaHhashi